en téléphone. Dimesi, heureusi, enduri. Azema lesen. Feinstutik. Oabe dimese de padonter conroas. Gant soaz gazek. Anen oabe peor ganti. Nemet pa oa marvet. Vraiment, ma oa a goaz a reg a oa chomet an inigoz a oa chomet in tanvez ne doa dene beken da usa e den varna. Heureusement ne doa e map kaer da deri e imor varna. Ennes heureusement a map kaer oa ket chomet var a antiegez. Ennes a oa no a kavet ur postmat e PTT. Dar poent ma oa linen oc'hen emasten var ar mez hag eveze dibunet kilometrad ou orj al beploaz hag a son telefon da di an dud. A deud e oa an telefon betek ti soaz. A bremañ micher a map kaer a oa mont bemdez a hed a linen gant un tamm telefon kaset e bel ma vez gwelet e bar gant va droi gouzout a rit mat. Evit mont da ese a linen a gleiz hag a zioù da welet a bale a rebeget hag an devez edo a map kaer 2 kilomet diousti soaz hag an telefon a zonaz e ti soaz. Dring! Dring! Ja, gantos! Dring! Ja, o tonne maun! Hallo? Hallo? Soaz. Hallo? Soaz. Ja, pius weg pendal. Hallo? Pius weg pendal. Die soaz gaze gemacht? Soaz. Meu. Thế? Thế bị phép nước Feinschil. Frisch? Oh, ma tu e frisch? Frisch? O hervela honon eus ar bedal e maout? Ja, soaz, eus ar bedal. Oh, ma du e beniket. A penaos eo ar barados? Toare ne ket refal, pegur o peus an telefon? Non ket er barados. Oh, ma Jesus! Oh, er purgator o la ket, me moi l'arrêter de chamazag an a boisson. Non ket er purgator. Oh, gwerez farni. Nou kebe laket en hiver memestra. Eo soaz, en hiver de maun. Oh, ma tu, mon a rendu stur la kade no verne kerezinen. Da den a hanut mez an toulse. Ne riket soaz. Me mane la kanke den no verne jomo en hiver na. A me pas in dar barados den em velin ket? Soaz gazek. Amma et tulre an dioul. Ez eus kangouez nebetor a zarach, a zoror, eget gant ur viskoz evel doute. Mont da barados gant ez, gwell ur din an ivern.